Što se tiče velikog četvrtka, reći ću sljedeće. Čovjek je biće neprestano gladno i žedno. Stvorenje koje nikad nije sito. Stalno mora da jede i da pije da bi ostao u životu. Pored poriva za hranom i pićem ima i poriv ili potrebu da sebe ispuni smislom, radošću, novim saznanjima, a iznad svega čezne za večnim životom. Otkuda ta potreba u čovjeku? To je tvorac usadio od njega ili u nju da traga za Bogom. Da ne može ničim u potpunosti da se zasiti osim Bogom, to jest Duhom Božjim. Toliko je, uslovno rečeno, prostranstvo duše svakog čovjeka, da samo Bog koji je beskonačan može da ga ispuni i za ovo čovečanstvo nije znalo do dolaska Gospoda Isusa Hrista u svijet. Osjećao je čovjek ogromnu glad i žeđ, ali nije imao predstavu kako može da ih utoli. I pojavljuje se jedna ličnost u ovome svetu koji izgovara najčudnije reči ikad izgovorene. Ja sam hleb života, koji meni dolazi neće ogladneti i koji u mene veruje neće nikad ožedneti. Ili, ko je ikad smeo da izgovori ove reči. Koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožedneti do veka. Ove reči može i sme da izgovori samo Bog. A Bog, dakle, znajući za veliku glad i žeđ čovekovu, jer ih je on sam, kako rekosmo, u njega i nju utkao, dolazi da ih sobom nasiti i zasiti, da ih do kraja ispuni. Kako čudesno saznanje, zar ne? Kakva izvanredna vest. On sam postaje hrana i piće čoveku. Koliko to samo prevazilazi čovekom, ali nam je opitno dostupno. Zato kada počinje pričešće tokom liturgije, pojci pevaju: telo Hristovo primite, istočnika besmrtnoga kusite. Kusite i vidite jer je blag Gospod. Kusite, dakle, ili iskusite i uverite se, ne razmislite i shvatite, već da ga opitno doživimo. I upravo pomenuto pričešćivanje telom i krvlju Isusa Hrista, on je sam ustanovio na veliki četvrtak, pre nego što je krenuo na svoje, a za nas spasonosno stradanje. Gospod Isus Hristos, budući Jevrejin po telu, okupio je na veliki četvrtak, a prema jevrejskom kalendaru to je bio praznik beskvasnih hlebova, svoje učenike da taj praznik obeleže. A u produžetku tog svetkovanja bi nastupio najveći jevrejski praznik zvani Pasha. Jevreji su Pashu slavili u spomen na svoje izbavljenje iz ropstva u Egiptu. A Pasha ili Pesah u stvari znači prelazak ili prolaz. Prelazak iz čega u šta? A iz ropstva u slobodu. I ono što je bilo propisano za praznik Pashe jeste da se žrtvuje jedno jagnje. Jagnje bi se klalo u dvorištu hrama u Jerusalimu, a krvlju bi prisutni sveštenik poprskao oltar i pored pomenutih beskvasnih hlebova koji se jedu na taj praznik, Jevreji bi bili dužni da piju vino iz 4 čaše i pri ispijanju svake čaše izgovarali bi se propisne molitve i blagoslovi. I upravo je to pashalno žrtvovanje jagnjeta i jedenje beskvasnih hlebova praćeno ispijanjem vina iz 4 čaše izostalo. Zašto? Jer sam Gospod postade to žrtveno jagnje, a hleb kvasni njegovo telo, a vino krv njegova. Mi smo se već navikli na njegove reči: uzmite i jedite, ovo je telo moje, i pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta. Ali možete misliti koliko je to neobično zvučalo prvi put prisutnim učenicima, ali oni su ipak imali poverenje, jeli su i pili. Šta se tu u stvari desilo? Pokušat ću da vam to slikovito predstavim. Zamislite novorođeno dete koje od svog rođenja dobija flašicu, jer je majka nekim životnim okolnostima odvojena od njega, ali nakon nekoliko nedelja ili meseci njih dvoje se po prvi put sastanu i majka počinje da doji dete. Možete samo zamisliti kakvu radost osjeća dete zbog blizine majke, zbog njene topline i ljubavi i koliko je zadovoljstvo deteta da pije od svoje majke. Nešto slično se desilo i na veliki četvrtak. Stari Zavet je sa svim svojim propisima, zakonima i žrtvovanjem ličio na ishranu putem flašice. I Gospod će taj stari zavet ili savez sa čovečanstvom, neću reći baš ukinuti, već sobom ispuniti i ustanovit će to veče novi savez, to jest zavet sa čovečanstvom, i prelazimo na zakon ljubavi, blizine i prisnosti sa Bogom, što smo slikovito predstavili kao dojenje dece.
Gospod nas je privio u sebe, šta više, daje nam da jedemo od njega, da bude u nama i sa nama neprestano. Može li čovjek da zamisli veću utjehu? Ono što je također važno spomenuti jeste da je Gospod pre tajne večere ili ustanovljenja pričešća oprao noge svojim učenicima, pokazujući im time svoje veliko smirenje i obrazac ponašanja. Ali ne samo njima, već i nama, kako da pristupamo pričešću sa smirenjem, svesni svoje grehovljenosti i nedostojnosti, ali također i pre svega sa zahvalnošću. Postavlja se pitanje zašto je Judu pričestio. Doduše, postoje različite mišljenja u pravoslavnoj crkvi i ne slažu se svi da je Juda pričešćen, ali Sveti Jovan Zlatousti tvrdi da jeste. Da bi se mi naučili šta se događa kada nepripremljeni nedostojno pristupamo pričešću, biva nam na sud i na osudu, nažalost. Verujem da vam je svima poznato da upravo pred pričešće izgovaramo molitvu u kojoj se kaže da nam ne bude na sud ili na osudu. Šta nam govori evanđelje? Šta se dogodilo Judi nakon primanja tela i krvi onoga koga on želi da izda? A ulazi Satana u njega. Kakve strašne reči i kako strašno delo je usledilo. Pomenuli smo već u razgovoru na Veliku sredu da će Juda dovesti vojnike i hramovnu policiju u Gecimanski vrt, da će Hrista poljupcem ili celivom izdati. I pre nego što će sa pratnjom doći u Gecimanski vrt da hapse Gospoda Isusa Hrista, vidimo iz Evanđelja po Luki u glavi 22. da Gospod moli Boga Oca da ga mimoiđe stradanje koje mu predstoji. I tu vidimo da Gospod ima realnu, stvarnu ljudsku prirodu, ali on je nadilazi, prepustivši se potpuno volji Oca i nama dajući primjer kako usrdno treba da se molimo i da sebe prepustimo volji Božjoj. I da za kraj pomenem još 3 zanimljive stvari u vezi sa Velikim četvrtkom. Vidimo u Evanđelju po Jovanu u 18. glavi da je apostol Petar odsjekao uvo jednom od tih ljudi iz čete koja je došla da hapsi Hrista. Zašto? Šta je mislio da postigne s jednim nožem protiv čete vojnika i odakle mu hrabrost kad će nedugo posle toga pod naizgled manjim pritiskom okleknuti i 3 puta se odreći Hrista? Pa upravo Hristovo prisustvo ga je ohrabrilo, posebno nakon što je četu pitao koga tražite, a oni odgovoriše Isusa Nazarećanina, da bi on rekao ja sam, a oni su od siline tih reči odstupili i popadali. Verovatno je Petar u tome video poziv na obračun, ali kako odseče uvo? A on je bio ribar i verovatno nimalo vešt u borbi sa noževima, te je hteo tog čoveka koji se zvao Malho, verovatno da ubije. Ali mu se ovaj izmakao i tako je odsekao uvo i vidimo zapovest Gospodnju Petru da vrati nož u korice, a potom isceli Malhu uvo. To je poruka da se evanđelska reč ne sme širiti nasiljem i ratom. Drugo, kao što sada već znamo, na Veliki četvrtak je ustanovljena sveta tajna pričešća, tajna dakle, i prve generacije hrišćana su se uvijek trudile da to tako ostane, da sačuvaju tu tajanstvenu, mističnu dimenziju, a pored toga ne mogu neposvećeni ni da razumeju naše svete tajne. One njima mogu biti na sablazan. Dobar primjer jeste taj da su Rimljani progonili hrišćane, jer nisu razumeli ovu tajnu. Nisu bili prosvećeni krštenjem, između ostalog, i govorili su da se hrišćani okupljaju na svojim bogosluženjima da kao ljudožderi jedu nečije telo i piju nečiju krv. Rekoh ovo jer su danas kamere svuda prisutne, a i u crkvi, što je najgore i u oltaru. Ne bi trebalo da široj javnosti dajemo pristup našem oltaru, jer time obezvređujemo tajnu i demistifikujemo ono što treba da je dostupno samo verujućim ljudima i sveštenstvu. I da za sami kraj spomenem i sljedeće. Zašto mi, pravoslavni hrišćani, tokom svog bogosluženja ne koristimo muzičke instrumente, kao recimo neki hrišćani na zapadu? Pogledajte Evanđelje po Mateju, 26. glavu, 30. stih. Šta je Gospod sa svojim učenicima nakon njihovog prvog pričešća uradio? Kaže Evanđelje, i odpojavši hvalu Bogu, izađoše na goru Maslinsku. Gospod poje, apostoli također, a mi po uzoru na njih do dan danas i u buduće pojemo hvalu Bogu. I da završim s rečima koje se poju u crkvi na Veliki četvrtak. Slava
dugotrpljenju tvome, Gospode, slava tebi.